hi ku hi kombela holo liya ya vaaki ya le ka Malama yi nga tala, kumbe ya Burnstone laha hi fika hi kombela holo ya vaaki laha ya Burnstone yi nga tala, kumbe ya Nkonko sweswo kumbe a mi tshembi swi endla siku rin'wana yi nga tala. Kambe ni vula leswi mhaka ku tolo no na fika laha Mariveni ni teriwa hi vanhu, ma fika ku khala nga phela loko hi vona hi totani hi no loya mati, mina hayi ko swi nge endleki ya mati ku ha nchumu. Se na mi tshembisa n'wi va le Mariveni ne sweswi ni le ka yona sweswi mhaka yaleyo, vhiki leri taka nkarhi wo tani ni ta va ni kha ni mi nyika swin'wana hi nawu. Loko ze ku hundza masiku mambirhi ku nga ri na mati emugangeni mi fanele mi va nyika mati n'wehe mi tirhaka swona, mi va rhumela tiraka yi va tisela mati 24 to 48 hours vanhu va ri hava mati. Loko swi ze swi va tani mi va yisela tiraka, a swi ndliwi sweswo. Se ni le ka yona va le Mariveni hi ku un'wana mi byela ku phela ku na swi tshikeni, ni le ka yona ni ta yi lavisisa vhiki leri taka nkarhi wo tani mi ni tsundzuxa. Mi ni tsundzuxa kambe hi buleni va ka hina hi teto timhaka hi le ka 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula mi kandziyisa rito ka 0657443999 mi tirhisa na mathebula DP 3911 mi tirhisa na mathebula DP at sabc.co.za. mhaka hi leyi mhaka ma ti vhotela tinqambi ta n'wena na n'weti tinqambi mhaka ma ti navetisa hi ku ni fanele ni ka nkarhi ni nghena ka ti-social media page ta n'wehe tinqambi ni la ku vona ku mhaka ma posta ku mi hlawuriwile ka xiyenge lexi sweswo van'wana mi le ku endleni nchumu ene ni le ku mi languteni na ku vona ku loko swi nga fambi kahle mi ta tlhe mbuya mi ku hi hina hi nga endla ku swi nga fambi kahle na ni le ku mi languteni. Kambe ke a hi tshikeni sweswo hi bula hi leti hi nga na tona la hi ndlela yaleyo timhaka hi teto va MK va ta kombisa ku vilela loko ku ya mahlweni ku va na ntshamo luwa wa JSC ku ri hava Dr. John Hlophe. We uri yini 0860002543 na teka riqingho ri na Tshembisa andakade hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860002543 a hi sunguleni hi lo mingisi ri nhlekani. Hello. Aye papa. Ngivukile Hi pfokele minjani? ngivukile ngilaza na story mathebula ku tsaka ngonita Limpopo district. Mali Anami to na riqingho ra n'wa ri kahle boti n'wina ma ha rhangisa swa ku vulavula hi mavito. Xikongomelo xa nongonoko lowu ha ku duma ni i ku vula leswi mi nga tela swona. Asar porque no va a saber mandó a talgar. Pero men go le 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 te man le de transport. So para eso es la salabon. A ver si na de bus da o balagla de bus ne a de bus go na de service de quatro paga se bogo me tama la sala. Vamos a to me funa bo na mala ya tanteka. Mi le kwihi n'wina? Le ngomita. Loko mi ku tibazi service umbula ti. O bus da kusuka ba shugo ya Zanini. Kusuka ka Xihoko ku ya Zanini mi tirhisa Great North na Takarisava. Special Takarisava ta antanyana mali ta Great North scrap. Scrap aksembezi loko ifamba loko ifamba loko tarantaranya ni vendla ku ti mapatri. Fuka suyima kwa staka ba kumta imele n'wana ala ntirhweni wa lweta pe. Lava hi karhi to ni masibona. Loko mi tsutsumela tithekisini price ya kha yi hansi na hambi tipetrol ti kha ti chika. Ama hi vona ku njhani? Na mito. Mi pfuna ya sa believe man ya nga khensa ngopfu. 08600025 mikama yin'wana ti pfuneni na n'wehe vinyi ma swi vona mi ti pfuna njhani n'wehe vinyi a hi ku timikisela Munghana Lonene FM 0860002543 hi twa ku mi angula mi ku yini eka nhlekani lowu un'wana mi yingiseri loyi i nhlekani. Ayo minjhani Muhaxi? Hi pfukeli minjhani mi yingiseri? Vatomi ma. Mina ni nghena ka leya ku chika ka mafurha Muhaxi. Leya ku chika ka mafurha hi yona mara mina na yi seketela ngopfu why ku nga chiki swakudya Muhaxi la makaya laniwani ku nga ri hala Joni ku na vanhu lava kusukela va helele hi mintirho hi COVID na sweswi a va tirhi a ku na swakudya munhu u tsandzeka na ku a xava tamatisi ra 2 rand a nga yi tivi ku 2 rand leyi i ta yi kuma kwini vanhu va le ku dlayeni ndlala dyambu ri karhi hisa so hikwalaho ka yini ku nga chiki swakudya na
ku na munhu loyi ni nge vuli veto ni na va tiva va ya ku va rhwalela swakudya leswi swi lahliwaka le edorobeni va ta va fika va nyika vana va tlhela va dyiwa maswinkwa lama ma lahlaka le va tsandzeka ku kuma 2 rand yinene ya ku xava tamatisi mara vona loko hi ta langutisa muhaxi swi ri hisaka so va le ka ti-econ tin'wanyana ta ku titimela ngopfu vona kase i mani lava lavakulu lava hi nga va vhotela lava vakulu mi nga va vhotela va nga tshama le switulwini hi mhaka ya tivhoti a ni vele ku tirheni swona na va tirhela khwirini ra vona mahaxi va tholela timanga swikhwameni vanhu lavavo va tholela timanga swikhwameni hina a hi voniwi nchumu mara ni va vhoti n'wina na phela mi va vhotaka i va vhotela ku ri va kota ku hi pfuna loko se va le henhla ka ntshava leyi yi kulukumba leya ya Didorance va le henhla ka ntshava ya Didorance leyi hina hi le hansi leyi loko se va la ku vhotiwa va chika va tala niwa mi ta va kuma va ri la hansi la loko va vhotiwa se va khandziya va le hina hi le ku hluphekeni a swona leswi va swi endlaka vanhu lavama a swona muhaxi vanhu va tsandzala laha kambe mi nga se famba tsundzukani ku loko mafurha ya kha ya chika hi nawu wa koho a ku fanele swi khumba minxavo ya swakudya na yo ya hansi se a ni lava va fanele va hi yimela lava va langutaka timhaka ta commission teti ta ti-competition commission na va lava langutaka timhaka ta ti-price ta swakudya va busy ngopfu va ha nkarhi loko va ri na nkarhi va ta va ya swi vona ku hayi petrol se yi chike ka 4 kumbe ka 5 se a fanele leswi nga ha durhisi leswi kambe a nchumu muhaxi mi ta na mhaka yin'wana ni to kombisa nyana loko mi ku ri va busy ku hume mhakanyana yin'wana se hi bula yona ya mhaka ya ku xavisa swakudya leswaku swa ku expire laha tixopini laniwani mi nga laha mi tshamaka kona swi swa va sita ndze ni nghena siku rin'wanyana ni ku ri ndze ni xava bifi yin'wanyana loko ni yi pfula ni kuma ku ri yi huma mati sopo a ni dyangi so nani yaleyo va ku va ta na namuntlha na sweswi va sita ni ku na matamatisi sweswi muhaxi mi nga ya ni nga mi khoma xihundleni mi ya sweswiwani mi ta kuma matamatisi ya borini mi ta kuma zambhala rin'wanyana muhaxi ri hume tshumba mi ze mi vona zambhala ri hume tshumba leri nga laha ri na tshumba kasi n'wina mo va kwihi kasi n'wima wa kwihi hi ta vhe hi swi tiva ku matlhelo wahi mi lava ku swi tiva muhaxi ni khomeni melani mi baza ni nga mfoyinela muhaxi never treat ni nga mfoyinela mina never treat 0860002543 i swin'wana swa leswi ku na hi mavulavulelo ya ntolovelo hi nga vula ku na ti-system leti va ku tivekiwile ku loko vanhu va kha va tlakusa minxavo swi fanele swi vulavurisana masi lama mi ma xavaka ma ri phakiti ma ri 104 rand loko se ku fika nkarhi lowu wa ku swi nga ha durhi ku ya fambafambisa swi vula ku na nxavo walowo wu fanele wu ya hansi kambe hi swona leswi endlekaku hi ndlela yoleyo se i timhaka leti kumbexana hi fanele hi ti languta ku ya mahlweni a ni tivi ku n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 hi ndlela leyi ni tere hi famba hi timhaka tinharhu holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa ku na va veterans league ya vandla ra African National Congress va ri hayi kumbexana va ta fanele va yimela tlhelo na timhaka teti hi vulavulaka hi tota ku henhla ka mafurha na timhaka teti va MK vengi na vona va ta kombisa ku vilela loko ntshamo wa JSC wo ya mahlweni tanihi laha u nga kunguhatiwa koho ku ve xirho xa vona a xi kona hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Aye minjhani boteka buta mina hi pfukeni n'wana minjhani hi pfukeni man a ni la khomenta ka issue ya ti-conflict leyi nga kona le Middle East ya boteka man mativa it's very painful man mina a ni ku America ni swi tivi why yi sapota tiko lera Israel ku ve ya swi tiva hala tlhelo yi la ku negotiate ka timhaka ta ku ve ya swi tiva ku yi le ku sapota ka Israel hi matlhari i timhaka leti hi vavisaka ngopfu hina van'wana masiku hiko a hi swi tivi ku vunghana bya kona i yini vunghana lebyiwani ku va tikomba va yi sapota ngopfu enda va yimela tlhelo mara va la ku negotiate ceasefire njhani va negotiate ceasefire va swi ku vona va yima na Israel i ntiyiso leswi mi swi vulaka hi leswi endlaku ku hi vitana prof ku la ku twisisa kahle i ncini lexi endlaka ku
America yi ku hambi swo yini swi ku yini hina hi ta yima na Israel swi nga ri na mhaka ku kule ku ndlekeni ka yini hi la ku tiva na hina sweswo ku kahle i mani a kolota ku mani exikarhi ka USA na Israel. Because this one it's a regional law now can ku ndleka hina Lebanon hala tlhelo va busy ni le Gaza. Last week if I'm not mistaken they va nghena ka office ta xitichi lexi ni nga ta ka ni nga xi vula moyeni se sa tikomba ku a va na democracy kahle mara vona va ri va na democracy a va na democracy but that in different ways. Leswaku i xiyimo lexi hi fanele ku hi xi twisisa ku antswa ku miri ku na xidemokirasi kambe xidemokirasi xi tirha ntsena loko mi ri ka tlhelo ra n'we loko mi nga ri ka tlhelo ra n'we a xa ha ri xona se i mhaka leyi kumbexana hi lavaka ku va hi languta ku ya emahlweni hi ndlela leyo ni khensile tlhelo rini mi nga ta na rona buti wa mina Hi swona ku ri hlawula kanjhakanjhaka xa munyama enkombo tihlawu akanjakanjaka xa munyami mi lava nkandziyiso luwa ncindani hi nga wu endla wa ku xikongomelo a hi ndhuma i nga ri wa ha laveka ku wu vuya ku nga ri van'wana va ku tlhelela kwalaha ka ku kumbexana swi onhi vulani mavito ya n'wina hi nga ta holova ku hi holovela ku mini ririmi nga ku nga va ku ri ra un'wana kota ku twa ku i angula ku yini ka mhaka leyi bulaka hi yona ka 0860002543 hi ndlela yaleyo ku ri khale ta va hi ya kuma nhlokomhaka ta mahungu loko se hi vuya ta va hi kha hi ya mahlweni hi twa ku n'wangulo wa n'we wu ri yini mi khome tihi timhaka ngopfungopfu loko kha hi langutaka timhaka ti nga ko eka tiko reru hi ndlela yoleyo kambe ke ku na munhu a nga yima ku hi tisela mahungu eka ya awara ya n'we hi ndlela yeleyo i mani nkosi na Chauke se hi ta ya twa ku va ri mahungu ya awara ya n'we ya ta yimise ku yini u nga kandziyisa na rito ka 0657443911 kumbe u yi bela riqingho ka 086 000 2543 na engeta nakambe 086 000 2543 hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wehe hi wihi hi ndlela yaleyo ha ha ri ka nguva ya Xitsonga Music Awards un'wana kha ni vutisa ku line up loko hi ku hi ya ka Xitsonga Music Awards hi ku xavisela thikithi hi ku xavisela leswi hi ku xavisela ku u ya va na munghana lonene wa wehe ku nga hina wa swi na tinqambi leti ti nga xaxametiwa laha ti nga le ku phikizaneni hi yo mhakankulu leswa swa tinqambi na yinini swa ti-festival swo tatisa hileswaku loko se ku va masiku loko vanhu va ku na party se mi swi vitana yini kambe i yini after party sweswo i mhakankulu laha i ku loko i xava thikithi i xavela ku i ti ta kota ku vona ku ka best newcomer va phikizana a ku ri lava nga humelela hi lava naswo va endlise leswi siku leriya loko va kha va amukela sagwadi ra vona sweswo hi yo mhakankulu yo yeleyo mhaka ku sa hi xaveni mathikiti hi kota ku ya vona ku ntlangu kumbe ntirho luwa wu famba njhani kambe sweswi hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini mani nkosi na Chauke va yime ku lunga ku lava ku ta hi byela swoleswo hi ndlela yaleyo va ni kayakayisa lava loko va kha va tirha ta twa nkama wun'wani ku ri mani nkosi na Chauke nkama wun'wani ku loko wa ha ku mani nkosi na Chauke ku nghena vonge n'wanati mativa n'wazitha i sweswo mingisero mungena lona FM 0860002543 a hi ku mingisero me hi ku tisela nangonoko Africa wa vulavula hi yo mhaka hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula Africa wa vulavula ka mungena lona na FM a hi buleni hi teto timhaka na mi tiva ku madzika loko se swi fika kwala n'we mi ri yini 0860002543 a hi ku mingiseri wa mungena lona na FM ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku sukusela sweswi ku ya amahlweni hi ta bula na Professor Themba Sono hi ta sungula hi bula na Advocate Tsietsi Ramatsekisa laha ka ntlhanu ka 10 minute ku bila awara ya n'we ivi kusuka kona hi bula na Professor Themba Sono andzhaku ka sweswo hi bula na nkulukumba Zikalala hinkwavo lava va ta va va bula hi timhaka ta MK na timhaka ta Middle East
na timhaka ta holobye wa timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa hi ku landzelelana tani. Sa hi ku tivingisi ra mina 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi inhlekani Absent Kalanga. aye papa Injani? hi pfukile hi nga vona papa. Okay, a ni ma vona loko ku ri na swilo ko tala ku na switandzhaku ku na leswinene. So mara sweswiwa ka GNU leyi nga na yo leyiwa ni vona leswinene ku va hi ri na relief ya petrol. Ni vona nga ku i swinene leswi hi vuyerisaku ka mfumo leyi hi nge le ka wona. A ni swi tivi ku diesel ku or petrol yi fika kwala ka ma 20 rand hi nga va hi dlina ka lembe rini. Hi ku a yo tshwa and no tshemba ku na lavaya va le ka Reserve Bank va ta tlhela va hi tswela vusiwana ni le ka n'hweti leyiwa hi ku swilo swi tikomba swi ri ku oloveni. So hi swin'wanyana hi swi belaka mandla ka mfumo lowuwani loko va karhi va heta 100 wa masiku va ri ofisi hi le ku voneni ka swilo swa positive swi tikomba ku ri na rihlaza ka mfumo lowu wa ku hlanganela Khalanga. Rihlaza rero lero mi vulavulaka hi rona a hi hinkwavo va tikombaka va ri lava musi ma va twa ku na vanhu va nge le ku hi le ku hefemulele Khalanga. Na ta tlhela diesel ka at about 8 not 75 liter ku ri 1500 lowa leyi malembe ndzhaku loko ni ku faka full tank a ni tlhela 2000. se ma vona 500 mi nga fika mi xava swo xava loko mi fika laha Rwanda. No kera ku wa ti to xava. I ntiyiso kambe xivutiso i ku loko nxavo wa mafurha wu chike kutani hikokwalaho ka yini kumbe swi ta hlwela swi ta tikomba hi ku famba ka nkarhi kambe a swi nga lavi ku lava hi khandziyaka mathekisi na vona na tibazi va vhe va pfuka va ku ta chika a ni tivi. ni yingiseri wa ka N'wamitswa luya I think mo fane mi va landza association wa ka N'wamitswa swi tikomba va ri pfuka ku vava va mongo ku hala na vutsoli minyela hi vo va le ku swi ni tshemba va ta va tekela nhlokweni. Ya swi tikomba ku tikeni a va va byele kusuwani se petrol ya antswa sweswiwani va nga langutisi profit ngopfu. Nyametweli batomi Enkom 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela un'wana mingiseri lo nhleka aye Khalanga minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ina petrol yona yi chikile ene ya chika yi chiki minkarhi yo tala masi tshama ni vona swakudya swi kha swi chika kumbe tibazi na tithekisi swi chikile. loko mi nga si tshama mi swi vona mi vula ku yini ku mi nga mi tshama swi vona mo vona ni vona ku swi kala swi kha swi gonya swi kala swi kha swi durha na mali ya ku yi tlhe va yi nyanya ku va yitsongo. Hi ku sweswi loko i nghena a dendeni ikhomi yo ya leya SASSA ya 2.2 i fika i teka 30 rand i hakela taxi mi suka Valdezia mi hakela taxi ku sala mali muni hi ku a Valdezia ya va na tishopo ta street ya va tishopo ko va swi phaza njhe swo xavisa swakudya swa ku bola se boy ku ta swakudya la ili ai mi veka njhani na n'wina leya ku xavisiwa swakudya swo bola mi vula ku loko va nga pfumela mukhanselara ha va na ti-health inspector loko no vutisa ku health inspector le Valdezia ku hala hi tiva ku hina khale a hi tiva ti-health inspector ku va fikile vo kambela swakudya mara sweswi ku hava na munhu wo kambela swakudya se boheka ku xava sweswi swi leswi ku khandida elini hambi lava tamatisi i teka 30 rand ta xava tamatisi ra 5 rand. Twanani se tamatisi ra 5 rand se ri hunduke tamatisi ra 35 rand tamatisi ra 40 rand ene loko i fika phakita yi lava na piece ya KFC. No ni mitwi a Valdezia swi le ku tikeni a ku le ku lungheni ka nchumu Khalanga ni mitwi sesi mina a ku na tiko ro ka ri nga hluvukangi ku fanele Valdezia kwala kereke yi nga sungula kona. Valdezia mi vula ku hluvukangi yini a ku hluvukangi yini Valdezia konje ku reta mani konje ku reta mi tshami kuyi Khalanga na ku tiva Valdezia i ta retsa swin'wana i ta so kahle loko yi ze ku thontoto wu fanele humesa movha ya paka ka khangela wu tlela kona
otherwise nge ku yi ntirhweni. Se masivona sweswi a ti-taxi vakhegulu va teke mali liya i 60 rand se ku sala mali muni ka mudende luwa a ka ha sali nchumu. Se a yi chiki taxi na bazi a swi chiki hambiloko petrol va kha ku ve yi chikile yi chipile. Ni vula ku phela loko yi kha yi chika ku ze ku ka ntlhanu loko va nga tsukunyuki. A ku tsukunyuki nchumu khalanga a ku tsukunyuki nchumu mo ta siku rin'wana mi ta khandziya taxi ya kwala Valdezini. Ntata mi twa ku i mali muni. Ntata ni twe maveriveri ya ku munghana lona ni ta yi ri kwa matlhela lama ta fika ni khandziya thekisi ni ku ni kombela ku ya a Valdezini ni vona ku endleka yini. Ivi mi ni byela ku loko mi khome 100 rand Valdezini mi nga xava yini kwihi. Ni mi twe sis ni mi twe. Masivona ku se vutomi bya kona bya durha hi swona. Hi swona sesa Ken. I mhaka yin'wana leyi va taku na yona sesi la ya nkoka ngopfu ya ku loko mi kha mi languta swilo mi swi languta kwala na kwala mi swi tsandzeka ku swi twisisa ku ku fanele ku va na patu ro nghena Valdezini ya ku rheta loko ze ku va na mpfula kona ha swi tiva ku hinkwerhu ku Valdezini yi nge ngheni ma swi vona. Kahle ni pfuneni ku twisisa ku hi fike njhani ka ku swi kumbe mfumo wa xihlawuhlawu wu yi rhandza ke ku tlula lowu a wu nga yi rhandza i ku a wu ri na ti-health inspector vanhu lava fambaka a wu ri na vamadibani a wu ri na hinkwaswo leswi lowu nga wa yi rhandza ni munghana wa nga wa mpfunane hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tumingisa rome hikwalaho nga koho timhaka etingani ni vula ku loko ku ve hi mpela leswi va swi vulaka kusuka laha Valdezini ya i ntiyiso mina n'we hi nga pfumelelana kumbexana hi nge pfumelelani ku mfumo lowu nga wa hi rhandza hi wo wu nga hi rhandziki ni vula ku a ku ri na dibi ani sweswi tidibi a ni voni ti kha ti tirha no twa vanhu va ka ku hi fanele hi xava mirhi ya swifuwo a ku ri na ti-health inspector leti a ti famba ti vona kuma vanhu va dya swakudya leswi nga tenga ku hava sweswi loko ku ri ku kuleleka khale ka Gazankulu timhaka ta ku mati ya huma swiphayiphani kwala switarateni swa ka n'wina a mi swi tiva sweswi ka ha ri hava okay sweswi kumbexana sweswi le ku pfuxiwini endzhaku ka 30 wa malembe se kumbexana impela va anti 0860002543 kuna munhu la 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani ayi n'wana mani minjhani papa mina hi pfukile minjhani hi pfukile a khenza valawudzi mi nge ni vulavula hi le ya petrol Bootback ya mhaka leyi ya petrolo yi ka hambirhi hi ku loko a yi gonya yi kha yi gonya yi ya henhla loko mo vutisa mfumo ku nga endliwa yini mfumo mi hi pfuna va ta mi byela ku a swi le matimbeni ya mfumo swi le handle swi control-iwa hi ti-oil na ti-dollar se lexi ni hlamarisaka sweswi hi mhaka ku yi le ku chikeni kahle loko mo swi langutisa kahle u nga ku mfumo lowu wa hina a wu na matimba ya ku control-a swilo swa ikhonomi swi dependa ku a hansi loko ti-investors ti ku ka hina hi lava swilo swa so ho fana hi jayiva hi landzelela swona loko hi nga jayivi va ngo endla ku rhandi ya hina yi wa swilo swi hi durhela swinene se a ni swi tivi ku kahle hi fana hi yima kwihi ku fanele ku vhota hina vanhu kumbe ku vhota ti-investors hi ta kota ku tiwisela hina vanhu van'wanyana ku hlupheka ka munhu wa ntima ku nge yimi ku na van'wanyana lava dictataka vutomi veri ku fanele ku vhota ti-investors ti-investors kumbe ku vhota hina na because loko mo vona leswi swi endlisaka swona u nga ku na van'wanyana loko va tsakela swin'wanyana ti-investors swi endla ku rhandi ya hina yi tiya kumbe loko va nga mi lavi rhandi ya hina yiwa swi vula ku a hi na matimba ya ku endla leswi hi swi rhandzaka ku na van'wanyana lava nga na matimba hambi ha swi lava hambi a hi swi lavi loko vona va nga swi lavi va to endla ku rhandi ya n'wina yiwa ene xiphiqo ma swi tiva ku xi le kwihi varawuti xiphiqo xi layaka ku mi hama cheleni se mi nge lawuli a ni mi hamala yes se loko mi ri hamali mi nge lawuli kambe lexi ni vavaka ku tlula mpimo i ku ma swi lava ku lawula mara loko mi kuma mali
a mi yi vekisi ku yi ta kota ku mi nyika matimba mi kota ku lawula ma swi vona Butpet lexi va va ku i nchumu wun'we lowu kahle tipolotiki na vanhu hinkwavo a va fanele va hi byerile straight ku ni nge hi mi byela ntiyiso hina hi yo vekiwa laha ku driver leswi vanhu va ti-economy va hi lavaka swona a hi na matimba yo fuma hi xo xitumbelelani lexi vo ka va nga laha ku hi byela va ku hi vekeni hi ta mi tirhela mi nga hi tirhela njhani ku ve a mi na matimba yo control no a ni vula hi leswi a ni phela tiko leri ro fana ra hina ra Afrika-Dzonga ra antswa hi ku ha swi tiva na ku ri suka kwihi se swi vula ku valawudzi sweswiwani hi n'wina mi nga fika laha 1994 ani mi nyikiwe tiko rintshwa hi leri tiko rintshwa a mi ta mi teki mi veka milawu leyi yi mi nyikaka matimba ya ku va mi lawula mara a mi ndlaki no a hi nga ta swi endla hi Butpet ku na xitumbelelo leswi ku nga pfumeleriwa ku n'wana mhani sweswi n'wina ma pfumeliwa ku mi ya ku vhoteni ene hi tshama hansi hi 1994 mara ku na leswi a mi fanele mi swi khumba loko ku nga se kumbiwa xihundla lexi hi rilaka xona xa troso leti nga pfariwa a hi ta pfuleka hinkwenu hi kota ku swi twisisa na kumbexana mfumo lowa hina hi ta twela ku vava twana leswi ni twisaka ku vava hi mhaka ku loko Tatana Mandela va byeliwa ku hi ta ni support hi ta endla swilo swin'wana va pfumerile va ku okay swi lunghile ka leswi na leswi hi nge swi khomi ni nge hi pfumelani ku pfuma van'wanyana lava nga va tshembisa va nge endli nchumu mata a ku na lexi va loko mi sungula ku analyze politiki ya laha South Africa ku hi nkama fahlana lava hi kha hi rila ku yes va vukise tiko ku na vukungundzwani byo tala va ri ti-investors a ti yo byelana hinkwato to ku a hi investi nchumu ka loyi a hi n'wi rhandi a hi faki na peni se ni byeleni ku mi ta endleni ene hina hi le ku loyi na munhu ku wena u le ku endleni nchumu ene na mi twa kwala mi vula ku ene ni yima na n'wina ku loko ti-investors a ni va lava nga na mali kambe n'wina loko mi nyikiwa mali hi na xikombiso xi hanyaku tatana muyingiseri i vanhu vangani lava n'wina va tivaku va nga nyikiwa mali okay a hi tlheleleni ka nkulukumba luya a nga kuma tender ya ku lunghisa mati ya le Hammanskraal i dume hi yini loko se sweswiwani hi dume hi ku i na timovha ta 17 ina yini a ya dya mali kwihi loko a lo teka mali yaliya na yena a va investor ma swi vona swi vula ku na ta va na yini a ta va na rito i mani mi nga tshama mi n'wi twa kha kwetlembetana na dokodela Patrice Motsepe ma swi vona se i swiphiqo leswi hina loko n'we mi kuma mali masehu wa mina wa ka Sundani loko mi kuma mali a matshan'wini ya ku ya mi ya hluvukisa na ku investa mali ya n'wina se mi tsundzuka ku khale ka n'wina kambe mi lava ku mbala xikipa xa yini a mi endla yini so yes hi la ku voniwa ku na swilo swimbirhi leswi nga ka hina ene a hi la ku swi pfumela ku na vuvabyi bya manyunyu byo la ku tongelana hi hina mativa loko mina nyikiwa mali kwalaha ka Sundani va ku famba endla patu ni nga se endla patu ni fanele ni sungula na tigangu na everything ni ti xavela swimovha ni kota ku ya endla patu ri nga heli kumbexani ni mara hi la xiphiqo xa hina xi nga va kona na mitwa se ti-investors leti nga na mali ti ta languta ene loko mi la ta vona xifaniso xa investor mara na cancer loko mi te na tlhelo rero loko mi la ta languta matirhelo ya investor tswaliwani mi va khume ka n'wina ani loyi a nga na mali hambi hi lontsongo hambi hi wihi hi ya mihleketo ya hevenge hi yona le futhi loko a nga se vuya a yi community vatso ku ri vukhulu va ku hayi a nga se vuya va vulavula ku i vulavula yini i na yini ivi a tlhavula sweswi a mi kha mi swi ringanyeta ivi va ku ya leswiwani hi swona leswi kumbe va swi arile loko swi vuriwa hi n'wina ni mi problem yaleyo hi yona ene leswin'wanyana laha hi nga tsandzeka kona a hi fanele hi pfumela ku no ku na leswi swa hi tsandza mina ni vona nga ku mfumo wa hina wu dyohi hi ku teka mali wu ya nyiketela hina vanhu a wu tlheleli ka swilo swin'wanyana leswi a swi endliwa hi mfumo luya wa khale ku swilo swo tala a swi endli direct from ka mfumo swi nga nyikiwi munhu ni loko ku na vanhu lava vo vamba tidrasa va khale na yini va nga ta chiva ku milawu byi nyikiwe tender a ku ri mfumo wo wu vonaka ku dirasa a yi vambiwi vanhu va lava i va tirhela mfumo se loko hi fike laya Butpet hi tsake ngopfu hi cinca na leswi hi pfunaka hi mhaka ku
hi te swi te na vanhu valavaya twanani vanhu lava va nga vulavula hi mhaka ya ti-inspector matwa swi vava ngopfu loko munhu a langutisa swiphaza swo tala swa le kaya na mina ni un'wanyana ni nga na xiphaza ku vulavula ntiyiso laha hi stokaka kona hi stokaka va lava hi nge va ti endlela swin'wanyana a hi na ntiyiso ku mazimba lawaya a testiwile ka acid ho ya fika ya xavisa ho tshama hi kha hi blowa tihuku vana va vanhu va nga fi hi stokaka vona masubo ene ni byeleni ku okay un'wana nga vula ku hayi ti-health inspector ti koho khale mavhengele ma nga talangi sweswi ma tele kambe loko ma kha ma tala mi va mi kha mi ndla yini a mi ngeteli ti-health inspector loko i cini xi nga ndlaku a dibini ya le sundani yi nga ha tirhi masubo a ri hava n'wana mani ho xava mirhi na dibi ri fini mava se masubo ku mfumo walowa n'wina wo mi ku ha vota a wu hi rhandi walowa wa xihlawula ni se ni vuyela kwala loko mi kha mi hlamarisa ni ze ni kurile ku vanhu vo tala va nga fika va kwata lava tipolotiki va va vula yini mara loko mo langutisa hi rirhandzu loko hi nga yi ku a hi antswa hi rirhandzu leri a va swi tiva ku munhu hi fanele khomiwa njhani ku na swo tala leswi mi nga swi navelaka swa hala ka mfumo loya a hi tlheleni hi ku laha hi endle xihoxo a hi vuyiseleni swilo swo tala ka mfumo ku va mfumo wo ti tirhelaka leswin'wanyana leswi swi fanele swi tirhiwaku hi tiko hi tlhela na mahosi ya hina na wona hi ku na mahosi na vanhu lava hi fumaka na vo va cincile loko mi lava ku tisa nhluvuko va ri sungulani hi ku humesa mali mara i tisela vanhu va vona a na swi tivi ku endleka yini ka hina vanhu va ntima hambi hi ko ku vaviseka ngopfu a ni swi tivi Eko 0860002543 inkayi timineta ise awara yan'we mahungu ya misava na mani kosi na chauke ivi ta mahlweni na wehe kwalaho nga koho ka 0860002543 na khensa swinene loko mi ni yingiserile kwala mi nga ni yingisela mi ri kona nhlekani lowun'wana mi yingiseri hi loyi i nhlekani papa mina hi pfukile minjhani a khensa Patrick andri vone ka mahungu ya BBC ne Matsaliko oil surge after Iran possible attack on Israel. Ne babala ba swa to yila ku ri maybe mixavo ya mafurha yi nga tlakuka mantshisi. So ninga ku mfumo wa hina una laki na ku kuma vuyimeri. So ava nga to tlhela goyisa petrol va ku no hi mhaka ku ku nga ngetile Middle East. Yi gonya yi tshikelela. Loko nxavo wa mafurha wu tlakuka swo boha yi gonya. So ningo una laki ngopfu masiku ya last ku bayizeze Mozambique va gezirini ka problem la izeze Mozambique kuna pfula va ku malahla tsakamini Mpumalanga ende pfula yi vele hi voni maswona ku va na lati va hisela va varhangeli va kumbe ni mi twisisi loko mi ku va na laki mi vula yini loko va na laki ku natural disaster sometimes loko ti humelela swa magezi swi nga fambi kahle va hi nyika rizini ku ri xivangelo hi xexo mara ni swa ku tsakama ka malahla va mi byeri ka vo hemba swi twa karili swi vuye swi vuya malahla ku na ku matsakame va vurile ka vo hemba swi humini sweswo loko a ku ri ku sungula ka load shedding ani sweswo ekile bothekebe va kha va yingisela va ku mafurha ma chikile vanhu va tsakile va machika hi to twa ku va gonyini futhi matiki na methu bothekebe ku na ntirho wun'wana mi nyikaku wona kwalano no mi nyika wa n'wina ntirho lowu matiki lowu vula kwala moyeni hi lowu mekani sure ku TNT ya ta giyani no tshikela n'wina lowu TNT swa yi nghena giyani mhaka n'wina mantisi hikuva ni simela something la but ni nga ku kula ku swapiwa swilo la swi la ku swapiwa hi mani a hi ngo tota ku chichi swo maka la giyani ku yini chichi la ku makewa wi to ku se yi helini hala ka sikhukhune le leyi ngo hey ya vona ku yini no ta vulavula yo siku rin'wana buti wa mina yaleyo imani hi twa van'wana 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula timinete ta ntsevu ntsena hi siba awara yan'we a hi amukeleni un'wana mingiserilo hi nhlekani Kalanga papa mutsakeli hayi a tsaka mani hi ngo vona mi twala mi ri kwa tlhelo ka mina leswaku riqingho ra n'wina ri ro cha ri twala kahle ngopfu i difone Kalanga ahe Kalanga makutaka leyi ya ku hambi ku chika hi Xitsonga kumbe ku ehla I'm not sure ka mafurha ya swo famba
ku ta va ku ehlisiwa mintsengo ku chika hi loko munhu a suka aka ndhawu leyi nga henhla ku ya ehansi kasi ku susa lexi xi nga henhla a xi yisa hansi i ku chicha. Okay. Khalanga langusani kusuka laha ka Matiyani ku ya eSasalamani. Hi ku kahle nkarhi wo tala kusuka Matiyani ku ya ka Malamulele. Ku na mihlangano yimbirhi lahaya. Ene mihlangano liya a hi va tweli vakhegulu ku vakhegula va kuma mali yo tala or vanhu lava nga le kaya va kumaka mali ya grant ku va kuma mali muni. Loko mo vutisa ku taxi mi vutisa Nyakaza kusuka ka Matiyani ku ya ka Malamulele kusuka ka Matiyani ku ya Salem eMalmoni kusuka ka Mhenga ku ya Salem mi ta swi vona ku ku na ku hambana ngopfu ti-price ta kona hi leta to vekiwa vanhu va nga hleketeleli munhu la a khandziyaka xibazana. Vulavulani tinomboro bot mi nga swi vulavuli masivi a hi vulavuleni tinomboro hi ta kota ku na va lava nge le ku yingiseni va kota ku swi twa ku vulavula hi yini. Vulavulani tinomboro a hi mi twenini kusuka ka Matiyani ku ya Sasalamani Malamoni. A ni ta hemba mina no vulavula hi kona mi ka Matiyani mi kuma ka xilungwini full time. Ma swi vona a hi vulavuleni leswi mi loko mi vulavula leswi mi nga ri ku na vuxokoxoko na swona ma onhela mingisero mina vulavulani leswi mi nga na vuxokoxoko na swona ma swi vona. Loko hi yo mhaka ri karhi ku se loko mi vulavula tinomboro se mi ta mi kha mi ni pfuna hi kota ku twisisa ku endleka yini se swo mo hleketelela kambe khensi loko mi te na tlhelo rin'wana. Khalanga ana ta vulavula hi ku yini na ri mintsengo ya swifamba ya durha yona a yi khomeki kahle mara a hi langutiseni na mahakelelo ya vona vana va swifambi leswi va swi hakelisaka loko va swi hakela ku hela ka n'hweti. Petrolo mina a ni chikile swi nga endla mi kuma ku ri munhu i hakela mali yo karhi hikuva va kha va nga n'wi tweli vusiwana a va endli ku fana ku ri hi ku wena u na movha yo so u fanele u hakela mali ya so. Xibazana hi botsete loko mi xi teka mi ri munhu njhenjhe ku fana na n'wina or ku fana na mina na teka xibazana xa durha a xi fani loko xi ya xa tekiwa hi nhlonge yin'wana or hi munhu a nga tsarisa business ra yena ku na business yo fika kwihi. Se hikokwalaho ka yini ku nga tsarisiwi bindzu a ni bindzu loko mi lava ku ta va bindzu swi tani tsalani mi kumi bindzu. Van'wana va tsarisi van'wana nga tsarisanga ngopfungopfu lava nga le ka industry leyi vo tala a va tsarisangi so loko va xi hakela ku hela ka n'hweti mi kuma ku va hakela mali yo tala swinene xona xa durha swinene loko xi tekiwa hi munhu just a ri yexe mara loko xi kha xi tekiwa hi munhu a nga ti tsarisanga a tlhela a vula ku mina a ni lavi ku xi ya rhwala vanhu ku va yisa kwini ni lava ku ya tirha hi swa mina so xi va xi nga fani mintsengo ya kona ku yi hakela loko n'hweti yi hela. Hi swona swi endlaka ku ri na ti-price ta vona va yisa lava mina ni ta ti-price leti ni tivaka ngopfu botet price ya kusuka Alexander mi ya kumbe a hi tshike swa ti-price teto ta kusuka Alexander a hi vulavuleni ta swibazana leswi va mi vulavula hi swona ke nyikeni tinomboro loko mi ku ta hambana loko munhu a xava yi hakela mali munhu loko ku ri munhu ntsena. Mo kuma ku sweswi i Khalanga a sukaku ya lava xibazana loko va suka va endla everything va calculate hinkwaswo va suka va ku Khalanga mi ta hi nyika 16,000 or 16,500 and something hi n'hweti. Yes. Ivi ku ta Mbambani hi ku Mbambani i tsarise business ra yena and a nga tiveki ku i kona le ka swibazana a fika a teka xibazana lexi xo fana na xa n'wina Botsford i va suka ku Mbambani u ta hi nyika 12,000 something hi n'hweti. Hi ku Mbambani u tsarise and xibazana xa yena loko va xi cheka ku a hi public transport because va ri loko swi teka public transport movha ya wena yi va yi ri khombyeni ngopfu ku fana a yi fani na leyi yi nga ri ka public transport and because na ti-insurance swa tika ku u tikuma loko u ya xava xibazana as or munhu just nje a swi olovi ku fana loko mi suka sweswi heri munghana wa mara lava xavisaka phela lava loko munhu a xavisa movha loko ya ka garage ya xava movha mi tshama kumbe xa a ni tivi mara mina loko ni xava movha a ndzi tshama ni vutisiwa ku ya private kumbe ya public na leswi ni vutisiwaka hi loko ku ri ka insurance ka insurance va vutisa ku hi lava ta yi tirhisa private kumbe public mara loko ku ri laha ni xavaka kona ku nga ri insurance ni xava va banga va na ntirho na sweswo va banga va tirha na so ivi so ku se na insurance mi endla na swa insurance a ni mali leyi ku va fanele va yi katsa ndhayini wa vula ku i mali muni yi fanele ku hayi a mi ni lahlekeri bot kama swi na mhaka ma hi twa mahungu ya misava ya awara ya kumbexana u nga mi nga vatwa mi ni nga vatwa ni
swa teka ku va ku me anini kumba ni nga vatwi kambe hi khensini n'wina mi nga kota ku nghena a hi buleni na advocate Dr. Tsietsi Ramathekisa loko ni va vutisa xivutiso ni teri ka vona ni ku ka apuliwa na hi ku twa van'wana va matiko va mahungu va ku va le ku aprileni kumbexani hi ka hi nga swi vulavuli kahle ni ta twa hi vona loko hi vuya ka mahungu ya misava ivi kusuka kwalano hi twa na prof ku kahle leswi nge le ku endlekeni a Middle East matimu ya swo ya ri yini swi huma kwihi ivi kusuka kwalano hi hina lavaya se hi nga ta bula na Veterans League ya African National Congress hi twa ku va ri yini hikokwalaho ka yini va susumeta ku holobye Simelane va fane va yimela a tlhelo hinkwaswo sweswo endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya n'we lawa ya landzelaka na mani Nkosinathi Chauke endzhaku ka rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi hlekani lona ne Botpet Khalanga mina la tekela timasipala leyiwani ni vulavula hi xiphiqo xa kona ku xi vangiwa hi yini Botpet problem leyi nga kona ka timasipala i ku mfumo lowu nga nghena wuntshwa lowani wa mfumo wa nhlengelo wu fike wu kuma ku ri na vatirhi va ka masipala lava va nga qachiwa hi ANC a phakati ka wona so vanhu lavani a va susiwangi na corruption ya vona va huma va ha ri ku tirheni na sweswiwani se hi mhaka mfumo lowu wa nhlengelo a va wu rhandi hinkwavo vanhu va ANC va endla ku swilo swi nga fambi vo tshama hi mavomu vo tshika hi mavomu ku sevhisa ti-delivery ti fanele ti endliwa kati leswi a xi fanele xi endlekiwile a xi fanele ku endleke mhaka ya ku va ri susiwa hinkwavo ku restructure-riwa kahle timasipala letiwani ku nghenisiwa vanhu lava nga ta tirha va qachiwe hi yona government of national unity leyi hi nga le ka yona ma yi vona problem leyi nga kona so va kumiwa va ri layani va ri va timember ta ANC vo tala va ha ri ti-managers layani a ku tirhi nchumu ka ha ri continuing na swo swa va hanyisa xiswona i na ku cakela ka dongo mataleka inkomo Patricia loko ma vulavula hi ya mati le mariveni a manguva na 3 days o nchumu sweswo 3 days hina hala ka Dzumeri ka Matsotsosela hi vulavula hi swilo leswi swi nga na mati kumbe an'hwetini ya ta andzaka ka tin'hweti timbirhi ya ta huma kan'we ende ya huma na vusiku hi va ma 10 na vusiku loko 6 o'clock nampundzu ya timeka 2 months hinkwayo vanhu va nga ri na mati xigubugubu loko va xava i 3 rand va fana tlhala va swikochikari swa timbhongolo swi ya va rhwalela hi 150 rand hala tlhelo va xava gezi swi tele ngopfu sweswo va lava ku rila hi 3 days vo torile hi ku mati va matoloverini hina hala ka hina se nwa mati na tidongi swihloveni inkomo Botpet hlekana na vaxungi Khalanga na le ka muhumelerisi hambi ku ri vayingiseri hinkwavo va nongonoko lowu ma vona Khalanga loko va nga chekisisi timhaka ta mati leswi ma tirhisisiwaka vusomfa swo laha emalokixini mati ya ha to kala ku ya mahlweni ku na nkulukumba wun'wana laha ivi laha hi wala tikweni laha i na xisalona ni nya xin'wana xo ka xi nga pfuni nchumu kun'wana kwala kusuhani i na 2 hours a karhi a halatela mati a karhi a hlantswa laha hansi ku hlantswa yini ni ringete ku tshunela ni ya vona ku hlantswa yini a ni le ku swi voneni mati ya le ku halakeni ni nga mi xutela na photo loko ku ve i ri zondo ka vahlampfa mara a ni lavi ku khoma yona leyi a ni lava ku khoma leyiwani ya holobye wa swa vululami loko a yo va na president loyi a twisisaka kumbe ku tirhisa matimba ya yena lama nga nikiwa hi vumbiwa a union building a swi nga ta za swi vanga rhasi timhaka ta mani luyani sweswi ku nga na swihehlo kumbe papa ra ntima henhla ka vona a vo to cinciwa president va na matimba yo thola no cinca handle ka ku va nga yisiwa ne le khoto futhi se ku na president un'wana wo ka nga wari swi to tshamisa sweswiya swilo swi ka swi onhaka inkomu enhlekani Khalanga hi hlekanisa le ka vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula palamende ya rixaka leya holobye ya ha ni hlamarisa ku ya ba xindiwandiwani njhani a ni tivi ku i vutihlamuleri bya mani lebyi byi fanele byi vona ku holobye va yimele etlhelo hi ku loko va kala va ha sihalala va kala va ha ambale i xidloko xa vuholobye ku ve ku na swihehlo henhleni ka vona swi va swi nga tshamisekanga hi ku vona ka mina a va fane khale va vekiwe etlhelo ka ha lulamisiwa kumbe ka ha xoperiwa timhaka ta vona inkomu minjhani munghani lonene Botpet Israel it's serial killer kahle Israel xi dlayile xikulu Middle East mara vona a va la ku dlayiwa mara vona sweswi vona ni va bomi matiko ya ngani sweswi
i mapalestina mangani lama nga fa na vana va kha va bomiwa ti-building apalestina ka ha ri hava sweswi mara vona loko se va tlheriseliwa va kwata Israel yi tiko ku fana na man'wana matiko loko dlaya vanhu na wena u ta dlayiwa loko swi sa nyimpi leyi nga ta nga yi koti ku tiyimela mara yi thembe Amerika ya swi tiva ku Amerika yi ta nghenelela mara loko yi suka laha sweswi swa Iran na xitikwani Iran yi na thekinoloji yi na masocha swinene hayi loko yi suka nyimpi leti ta vuya Buttpet Vaxumi Buttpet ka Afrika wa vulavula mori siku rin'wana ku pfumala ka mati Buttpet mi kuma ti-driver ta ka masipala leti dilivhaku mati malayinini mi ti vutisa mi ku xana leswi mati ya karisaka swo n'wehe mi driver ku tola makaya ka n'we makala mati na mi ta twa va ku mbuti yi dya la yi nga khungiwa kona se ma swi vona ku swilo sweswo mpela na tiko ri ri tani na vo varhangeli va dya lava nga khungiwa kona phola Khalanga na muhumelelisi nongonoko wa kahle bya hi masiku hinkwawo Khalanga lexi endlaka mavonelo ya mehe kuma ku eka transport tibazi ni mathekisi leswi hi layichaka swiyehli i ku nkarhi hinkwawo loko tlakuka petrol kumbe diesel a va tlakusi so swa endleka u kuma ku va tlakisa kan'we hi lembe mara kwala ka lembe petrol yi va yi tlakuke kangaki kumbe va tlakusi ndzhaku ka 2 years petrol yi va yi tlakuke kangaki na so I think hi swin'wana leswi endlaka ku loko ku va na petrol yi yehla va nga yehlisi vovini because va teka nkarhi ku tlakusa a vo tlakusa nkarhi wun'wana na wun'wana loko va ku petrol yi tlakukile mara hi nga tivi ka lava va swakudya hi ku ti-truck leti hi rhwalaka swakudya ti swi yisa ka mavhengele lawa va swi vula ngopfu loko a ni nga tivi ku va swi tlakusisi ku yini mahungu ya ku yaka miri kusuka Iran ma Israel Khalanga Israel khala lexi a ri xibeve henhla ka Palestine swa tsakisa ku vona ku namuntlha ku na munhu loyi a ngo Israel a huva xa nchumu ni nga ku ringeta loko a nga swi tiva na switandzhaku swini mara khazi ku veni Israel yi ringetiwile nyana na yona Nhlekani Buttpet mina ta ka leha timhaka ta mafurha mavona loko government a votana na wa ku a hi ne xikombiso va ku maybe ta goyisa petrol for the next coming 5 years va veka mali yo karhi if is 120 va 120 for the next coming 5 years because ko va ravura xivuyevuya ni hi ku van'wa ti-taxi loko petrol yi gonya va gonyisa mara loko yi chika a va chikisi so a swi ta antswa ma vona 5 years ku yi tele njhani ku na nkarhinyana wun'wana petrol yi nga za endla ma 25 rand ivi set price ti gonya no yi endla ma 21 rand something kumbe 22 mara a va chikisi so a swi ta antswa mara a ni ku va mavonelani ya mina a ni nge vuli ku mina mani va ta ku ni la ku duma mara ni le tshembisa inkomo Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula khenselo swinene ku va mi teke nkarhi wolowo mi tisa mkandziso wa marito hi ndlela leyi mi nga endla hakona mingiseri wa Munghana Lonene FM ntari sweswiwani na ku bula na advocate dokodela T.S. Ramatsekisa hi la ku bula na vona laha hi landzelerisa yaliya hi nga vulavula hi yona kasi va MK kahle leswi va nga swi endlaku i yini i ku kombisa ku vilela kumbe i timhaka ta ku va nga tirhisa swa xinawu ke endzhaku ka loko va JSC va tivise ku hlengeletano liya na ntirho lowa wa ta ya mahlweni tanihi laha u nga kunguhatiwa kona hambileswi voho va MK va nge a swi tsakisi ku wu ya mahlweni ku ve xirho xa voho dokodela John Hlophe va ta va nga ri xiphemu xa ntirho wolowo se hi nghena ka vona dokodela advocate T.S. Ramatsekisa hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona advocate Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Tokolo Nhlekani malume muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene FM siku leriya ni mi vutise xivutiso ni ku va ha ri na leswi va nga swi endlaku na mi ku i nge aphili a henhla ka ku aphila kambe ni twa va kha va tirhisa kulukumba Mzwanele Manyi va vulavula hi timhaka ta ku na va ta tirhisa timhaka ta nawu loko va JSC vo ya mahlweni na nhlengeletano liya ku ya hi laha hi nga kunguhatiwa ko Chief Justice va vula tani ve ri ta ya mahlweni kahle ku endleka yini va fanele va endla yini va MK leswi nga va pfunaku swi kona hi xinawu kumbe swo lava ku etipolitikini
swi kona hi xinawu a hi nge kumbexana ni sungula ni lulamisa leyi mi nge vula ya appeal a henhla ka appeal hi swona loko ri ku mi aphirile mi nge tlhe mi aphila futhi ka khoto yaleyo kambe leswi a ni swi hlamusela i ku loko ko ze ku tekiwa xiboho ma swi kota ku xi aphila aka khoto yin'wana loko mi vuyelela ka khoto yaliya swi vula ku mi va mi kha mi endla ntsena leswi hi swi vitanaku i leave to appeal loko mo kuma leave to appeal mi grantiwa yona swi vula ku se ma hindzela mi ya ka khoto yin'wana leyi nga ehenhla ka leyi nga yingisela nandzu walowo kambe la hi vulavula hi mhaka leyi ku nga yiwa a khote ku ringeta ku leswi hi swi vitanaku interdict ku siveriwa ku dokodela Hlophe va nga vi xiphemu xa JSC se loko ku xiboho lexi nga nikiwa vandla ra MK a ri yimi na xona hikwalaho ko va se va tikuma va ka va lava ku aphila xona xiboho xexo ku tatana Hlophe va hetelela kumbexani khoto yi pfumelela na vona ku va hetelela va fambile va ya va membara ya JSC se sweswiwani leswi endlekaku i ku va sungule hi ku tsalela JSC ku ri hi kombela ku misa mahlweni ntshamo lowu hi ku munhu loyi hina hi nga n'wi rhumela kusuka ka vandla ra hina aka huma palamende wa ha ri a khote wa ha tenga timhaka ta yena ta ku a nga vi xirho ka commission leyiwani se hi swona leswi va tsutsumelaka swona a khote sweswiwani se a hi languteni nkarhi wu kona wa ku nga ndliwa hinkwaswo swilo leswiwani ku nga si fika ti-7 kumbe ku nga si fika vhiki leri taka Musumbunuko mi ta tsundzuka ku timhaka ta agent application as long as loko mi ya court mo fika mi prove ku ri mhaka leyi impela yi agent nakona xihatla xa kona a hi lexi n'wina mi nga xi endla kumbe mi nga va na xienge ka ku va na xihatla lexi court yi nga pfumelela na n'wina kambe a hi swona ntsena mi fanele mi swi prove ku ri i mhaka ya xihatla ku tlhe ku va na timhaka ta timfanelo leti mi nga na tona ku loko ku ntshamo lowu wo va koho mi ta va na ku ta va na ti-damages to karhi kumbe ku onhakeriwa ko karhi leku ku nga ta endla ku mi nga ha swi koti ku mi swi redressa kumbe mi nga ha swi koti ku mi hola aka swona ka leswi mi nga ta va mi onheriwe swona se mi ta tsundzuka JSC laya hi ka hi vulavula hi ka JSC ni vurile nkarhi lowu nga hela ku hi na vanhu switivi swa nawu hi na majaji hinkwaswo va yi hlayela va yi langutisa mhaka leyi xo sungula sweswiwani ku hava court order leyi sivelaka ku JSC yi tshama se swi vula ku JSC yi ta ya mahlweni a handle ka loko ko huma order ya court yi ka yi hlamusela ku JSC yi nga tshami kumbe yi nga yi mahlweni hi timhaka ta ku ka ha tengiwa timhaka ta nkulukumba Hlophe kambe ku fika sweswi JSC ni vona nga ku yi ta tshama nakoho loko JSC yi sungula yi tshama ku va ku ri na ti-preparations ku lunghisa ko talo leswi va lunghisela swo tala ku JSC va ta tsundzuka ku fanele ku bukiwa ti-flight hinkwaswo ni khomele nyana xi nga mukavanyeti lexi ni khomele nyana hi kutani hi sungula hi huna la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Dr. Advocate Tsietsi Ramatshekisa hi bulaka na vona ka nhlekana siku ra namuntlha ka hi languta ka timhaka leti ta nawu na matshamelo ya swilo ka JSC a mi nga mi kombisa ku na koho loko wu ka ku kunguhatiwa tinhlengeletano leti ku na swo tala leswi khedzakhedza swo tala leswi swi endliwaka mi nga ya mahlweni dokotela a na ha hlamusela ku na swoho sweswo khoto yi ta swi langutisa ku loko ku ri ku JSC ya tshama i ncini lexi tatana Hlophe kumbe MK party va nga ta ku hina hi lahlekeriwile ene swi nge hi addresseki futhi swi nge hi lulamisiwi swo fana na sweswo se i swilo leswi khoto na swona yi nga ta swi langutisa kumbe yi swi langutisaka a hi nge loko ku ri ku appeal leyiwani swa kotakala leswi a ni swi tiva ku swi nge kotakala ku yi twiwa hi xihatla lexi JSC yi ta va yi nga si tshama JSC ya leyi va lwaka na yona ku yi nga tshami a ni voni swi ku ri swilo leswi nga ta koteka kambe
ku va aphila va na mfanelo ya aphili ene loko mi swi langutisa kahle strategy lexi MK Party yi xi tirhisaka a xi hambanangi kule no ka ni nga tivi ku swi fambelana njhani ku nkulukumba wa MK Party hi kuma ku ri vona tatana Zuma strategy swa vona swa ti-case ta vona swa fambelana kumbe swa yelana va tshama loko va ya court loko vo hluriwa va vuya va endla swa ti-appeal ku fika ku ri va famba hi ndlela ya nawu kambe mi ka mi swi vona ku ri swi swa koho swi endla ku process yi nonoka swinene. Ni le ku languteni kumbexana hi ta vuya hi languta leya ku yona JSC yi va yi tshamisekile ke loko kha ku xota munhu wun'we hi ta vuya ka swona sweswo kambe a hi tlheleleni kwala ka ku loko va ya court loko a hi nge ku va fane va kombisa timhaka ta ku vona tanihi MK va ta va lahlekeriwa loko va nga ri kona Dr. Hlophe va ta yi hlamusela njhani hi ku a ni loko se va ya ka JSC a va ha yi va ri MK va ya va ri vurhumiwa kusuka ka legislature kumbe a hi swona hi swoho kambe mi ta tsundzuka ku ya hi constitution vandla ra politiki hi roho ri fanela ku ri rhumela munhu loyi a nga ta ri yimela eka JSC a ni ma swi tiva ku a palamende ku tirha tinambara mavandla lamakulukumba hi woho kumbexani ma rhumelaka vanhu vo karhi kumbe va nhlayo yo karhi ku va ya swiphemu swa tikomiti na ti-commission to hambana se na laha ka JSC swi famba hi ndlela yeleyo kambe a ku na lexi va sivelaku va MK Party ku va rhumela munhu un'wana a fika kumbexani a replace tatana kumbe dokodela Hlophe a ku na lexi va sivelaku mara sweswi mi ta swi tiva ku na hambi hi nga la ku nghena ngopfu ka tipolotiki mi ta swi tiva ku mahungu ya tele a xikarhi ka vandla ra ANC kumbe a hi nge na va DA loko hi ka hi langutisa milandzu leyi fambelaka na varhangeri va MK Party ku nga tatana Zuma ku tlhe na loko nandzu wa tatana Hlophe wu vuya court a ku ri vandla ra DA leri nga ya court ri ndla ku wu vuya ku tengiwa kambe ka JSC ku fikela lava nga impeachiwa. Yona JSC yi vula ku fanele ku va na swirho swa ntsevu kusuka ka mavandla ya tipolitiki lama ma nga na vuyimeri byo tala ka huvo ya endla milawu se loko ri ku swi tani loko se ku kha ku xota wun'we ya ha ri yona JSC ya ha ri yona ya tshama se loko va fika leyi a ka ha hlayiwi khoramu ya kona a ka ha hlayiwi hi mavandla ya tipolitiki ku hlayiwa hi timembara ta JSC swi vula ku loko moze mi fikisa nambara yo karhi mafoma khoramu na hambi ko va ku vanhu vanharhu va mune a va kona a ku langutisiwa ku vanhu valava va ka va huma kwihi ku langutisiwa ku va le ka JSC hi mhaka ya ku i timembara kambe a swi ta doha loko ri ku kumbexani a ku nga se appointiwa swirho swin'wana swa JSC kusuka ka mavandla laman'wana hi ku laha a ku nga ta va na nkingha kambe loko ri ku himpela swi appointiwile ko va ku swin'wana a swi fikangi hi mhaka yo karhi a swi vuli ku khoramu yi nge fomiwi. Ni hlamuseli ni kota ku twisisa sweswo ntukulu loko ni mbutisile sweswi ni ku va ta yi njhani khoto va ku hina tanihi MK ha lahlekeriwa loko hi nga ri xirho xa JSE kuve loko se va ri le ka JSC a va ha ri MK vo wa xirho leswi swi humaka ka huvo ya endla milawu. Muhaxi loko se JSC yi helerile yi va yi composiwa kumbe vanhu lava va nga timembara va huma ka ti-institution to hambana van'wani va huma a palamende and a palamende lava vo fana na va dokodela John Hlophe va fika njhani va fika hi thikithi ra political party ya vona se loko ku ya hi constitution political party yi fanele yi rhumela munhu wo karhi loyi a nga ta yi representa ka JSC ku ya hi tikomiti leti va nga na tona kwale parliament then
leswi nga kona sweswi i ku hi nge vulavuli hi ku loko ku ri ku tatana Hlothe a va yange kumbe va siveriwe ku va nga yi hi mhaka ya khote leyi yi nga kona a swi vuli ku quorum yi nge vi kona. Remember loko se vanhu lava hlawuriwile hi ku hi lava JSC se yi fomiwile loko ku hlayiwa quorum ku hlayiwa ku ya hi nambara ya lava nga kona a ku hlayiwi ku ya hi ku wun'wana i siveriwile hi ku ka ha tengiwa timhaka ta yena kambe loko ri ku lava nga kona nambara ya vona a yi fiki ka quorum leyi laviwaka hi kona ku nga ta va na problem kambe ku wun'we i khomeke hi swin'wana a swi vuli ku quorum a yi fiki. Kuve hikokwalaho ka yini loyi a fana a nghena laha ni nga twi a kha a nghena xipikara xa huvo yo endla milawu hikokwalaho ka yini vo va nga ngheni helo hi ku a ni hleketa ku hi vo va nga tshama loko ku kha ku hlawuriwa swirho leswi a swi nga ka JSC se a swi nga ta endleka ku fika lava nge xipikara phela hina xiphiqo la munhu luya wa hina luya hi nga n'wi tisela ka huvo yo endla milawu ivi ku ya tshamiwa ivi a hlawuriwa ku va ka JSC i le ku tsandzekeni ku ya hi mhaka ya leswi na leswi na leswi se i nghenelela njhani wena ka sweswo hikokwalaho ka yini a va tikome nga ra vangheni vona la hi ku komisa ni nga mi nyika tindlela timbirhi leti endlaka ku xipikara xi nga ngheneleli xo sungula leswiwani se it's a court process swi le court xipikara xi nge ngheneleli okay i yo sungula xa vumbirhi i ku xipikara xi nge langheli vandla ra MK ku ri rhumela mani ku a ya va membara ya JSC xipikara xi hava matimba ya laha xona xipikara a xi pfumeleriwi ku xi ku ni seketela MK loko ku ri ka xi pfumeleriwi ku xi seketela MK hikokwalaho ka yini MK yi nga va veki tanihi respondent a swi kotakali hi mhaka ya ku muhaxi loko vandla ri voteriwa ku ri ya palamende mi ta tsundzuka ku va famba le va ri na miehleketo ya policy ta vona ti-manifesto ta vona se va swi tiva ku loyi a nga ta va representa ku antswa a nga ta va vulavulela kumbe a vulavulela tipholisi ta vona ku antswa i munhu wo karhi se loko mi fika le mi n'wi ala se swi vula ku va na problem na vona se swi vula ku va na problem ene mi nge va byeli ku cincani munhu loyi because vona va believer ka yena va tshembele ka yena ku munhu loyi hi yehe a nga ta fika a vulavula leswi vandla ra MK ri yimelaku swona loko swi ya hi ku hi lava majaji ya njhani eka tiko ra Afrika-Dzonga. Ai ku ta tika se leswi va kha va kanetana le ka huvo yo endla milawu va kanetana na loko va ri ka JSC va kanetana swinene mara loko se va ri leyi a va kanetani ngopfu na hambi ku ri ku ma swi tiva ku munhu loyi i membara ya palamende kambe i representa vandla ro tanihi ku ro fana na rihi kambe loko se va ka va kanetana leyi leswi hi swi vitanaku i ti-deliberations ma swi twa ku i na vonele ro karhi leri ri influensaku kumbe leri ri fambelaku na mavonele ya phati ya yehe kambe va ka va kanetana va ka va tivitana ku hi vo timembara ta JSC a va kanetani hi ku hi vona vandla ra politiki rihi a sweswo a swi pfumeleriwangi va ka va kanetana hi ku hi vona timembara ta JSC kambe timembara ta JSC ti vitaniwa yini ti-commissioners okay se va commissioner Malema ha sona commissioner Hlophe ha sona ni mitwini swi va swi ri tano ntokoto ni mitwini khetsile swinene a hi pfumeleni hi vona ku yi fambisa ku yini swi nga endla hi tlhe hi vuya futhi hi mvhulu la kumbe ra vumbirhi ku ya hi ku swi ka swi fambisa ku yini hi yingiseleleni mi ta hi dyondzisa ku ya mahlweni impela ikensile akuveni nhlekani wa kahle a khensa i dokodela Tsietsi Ramatsekisa mtivi wa nawu i hafu kubila wa yan'we hi ya ka Professor Themba Sono ku endleka yini a Middle East kambe sweswo hinkwaswo andzhaku loko hi bule na bongi n'wana timaluleka hi byela ku mangu ya misava awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini ya bongi
hi sweswo mingiseriwa munghana lona na FM ula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula inongona lowu tisiwaka wena twi kusuka studio 2A Apollokwani ku haxela hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula hi la ku bula na Professor Themba Sono. Hey, ku endla ka yini le a Middle East yi sukile ku nga va ku ri masungulo ya nyimpi ya vunharhu ke ku ya hi leswi van'wana va vulaka so kahle Israel yi makuma ku yi matimba ya ku tlhontlha na rito rin'wana ra Xitsonga va ri nkwikwirimba na nkani swo huma kwihi a hi kumeni Professor Themba Sono hi ku hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Prof inhlakani mamukeli ka Munghana Lona FM Nhlekani amchota ngene na cancer ai ni telo ku tolo ni ku ringeta ku tlela ni vona sweswi swi ka swi ndeka Middle East ni ku hey prof va kwi ava ni byeli kahle Israel kahle a hi ndhawu leyi ku nga hanya va Yeso kasi na ku endleka yini van'wani veri ku nga va ku ri ku sungula ka nyimpi ya misava ya vunharhu miri yini n'we mavona Israel vanhu vo tala va ri Israel hi state xa America xa number 51 kamba sutani Israel hi state xa America xa number 1 yi kuma hinkwaswo makhari na timali ta America swi ta kanjani hi mhaka kuna tikomiti leti hi ti vitanaka vo IPAC va yi vitana yona hosi ya le a henhla ka ntshava IPAC kuna vo B'nai B'rith kuna vo American Federation of Zionists kuna vo Anti-Defamation League kuna vo Friends of Israel Association kuna vo Christian Baptist Support for Israel mavona Israel yi swi tiva kahle ku ri a ku na nchumu lexi ti-president ta America hambi Joe Biden hambi Barack Obama hambi Donald Trump hambi mani loko a hlawurile ku ri a va president ya America u sungula ku ri hi yena lonkulu wa America lowu a fanele ku ri a nyika support ka Israel na hambi Israel yi ngo ona swilo swo tala America yi ta nyika support swi ta kanjani mativa hi 1967 Israel yi ya boma xikepe xa makhari xa America a Mediterranean yi dlaya vanhu vo tala kambe Congress yi tsutsuma yi pfalapfala hi xihoxo lexi nga endleka so sweswi Joe Biden u ringa ku byela Benjamin Netanyahu prime minister ya Israel ku ri u nga ngheni ngopfu le a Lebanon u lwa na Hezbollah wo va kona kwala ka border ntsena kambe Netanyahu u tiva yini loyi a hi nchumu loyi phela xo sungula wa huma xitulwini xa vumbirhi a hi yena a nga khoma America yi khomile hi majuda va vo IPAC va vo B'nai B'rith vo American Federation of Zionists vo the Friends of Israel hinkwavo ka vona so matimba lawo mi vutisaka mangu Israel ya kuma kwihi Israel ya swi tiva ku ri no a ku na nchumu lexi matiko man'wana a nga a endla ma vona loko International Criminal Court a Hague yi teri prosecutor a teri hi lava warrant of arrest for Benjamin Netanyahu prime minister ya Israel American Congress na president ya America na vo Anthony Blinken wa State Department veteran vatirhi a va kombeti ku ra hi nchumu vanhu lava a n'wi kombela yena Netanyahu ku ri a ta America a ta addressa Congress i va a ta addressa Congress va phokotela mavoko swi kombeta leswi manjeni a ku na nchumu lexi Israel yi nga xi endlaku lexi ma-America va nga ku u endleli xihoxo so hi matimba leyo Benjamin Netanyahu a nga va na wona and sweswi va yisa ka World War III manjeni hikuva ni hi khale Israel na America kusuka hi 2015
va ku hi la ku susa matlhari a ti-nuclear leti Iran ya endlaku. Ma vona tolo ke loko n'wina mi languta ku endleka yini va Middle East a va endleleni ma Iran a va rhumerile matlhari a vona a Dimona hi ndhawu leyi Israel na Afrika-Dzonga ya apartheid a yi endla matlhari a ti-nuclear kona. Manje Afrika-Dzonga yi lo suka loko manje Mandela a nghena va ku hi la ku nyika vantima ti-nuclear powers so i va swi cancel. So manje Iran yi swi tiva kahle ku ri America na Israel lexikulu lexi va xi lavaka la ka Hezbollah la va lava ku ri loko va hlaserile Hezbollah Iran yi ringeta ku nghena ene loko Iran yi ringeta ku nghena va ta kota ku ya va bomba ti-nuclear facilities leti ta Iran hi lexi va xi lavaka exikulu ngopfu ke. Se loko ku ri ku hi leswi va swi lavaka va ta swi kuma hi ku Iran na yoho yi tshembe na vamaseve wa yona va Russia ku endleka yini? Manjeni Russia na China a va tsakanga hi leswi Israel swi endlaka kambe va ta ringeta ku ri va nga ngheni ngopfu hikuva va ta chava ku ri loko vo ngo nghena manjeni World War III yi sungurile ke. Manje World War III a ku na loyi a nga ta hlula hikuva Russia yi na ti-nuclear weapons. In fact Russia yi na 5,500 nuclear arsenal ku tlula na America yi na 5,000 ntsena. So manje China na yona yi na war, Israel yi na war, America yi na war, Britain yi na war. So manje va ta chava Russia na China va nga la ku swi endla ndilo lowukulu ngopfu leswi nga ta vitana matiko hinkwawo. Kambe ma vona Joe Biden u fanele ku ri a huma hi ku hatlisa hikuva hi yena a tisaka tinyimpi. Ni ya ku ri Donald Trump a swi nga ta swi ri kona leswi hikuva na Donald Trump u vurile n'hweti yaleyo himbele a ku ma vona swiphukuphuku swimbirhi leswi va nge Kamala Harris na Joe Biden hi vona va lava ku endla World War III. So va fanele ku ri va severiwa ku ri nga endleki World War III. Manjeni Joe Biden u kwatile ngopfu hikuva va swi vona ku ri a ka ha ri nchumu. Benjamin Netanyahu a nga ha n'wi yingiseli na Kamala Harris a nga ha n'wi yingiseli u to ri yini tolweni a ku n'wina mo haxa mahungu mi nga ni hleketa ku ri mina ni Joe Biden mina ni ya va na mihleketo ya mina. Mina ni Donald Trump ni ya va na mihleketo ya mina. Manje Joe Biden wa kwatile ngopfu ene manjeni ke u vona ku ri hayi Benjamin Netanyahu ntsena loyi a nga n'wi tiyisi enhlokweni na yena loyi a nga n'wi veka exitulweni Kamala Harris a nga ha n'wi yisi enhlokweni. So matiko a le ku tikeni ngopfu. World War III yi nga vi kona kambe tinyimpi leti ta le Middle East a ti si hela hikuva ni Israel yi lava ku susa Hezbollah hinkwayo a Lebanon, yi lava ku vavisa Syria a Quneitra na le Bekaa Valley na le wa Damascus region. Loko yi heta kona yi lava ku hlasela Yemen ene manje loko yi hlasela leswi hinkwaswo a yi se yi dlayile Gaza manje yi vavisekile na West Bank. So manje yi lava Hezbollah loko yi heta Hezbollah yi ta ku engheneni ka Iran. So hi perpetual war leyi Benjamin Netanyahu a lava ku yi endla ene leyi a sapotaka hi xiphukuphuku lexi vangeke Joe Biden. Kambe ku seketela loku ku helela kwala ka nkulukumba Joe Biden prof kumbe swi katsa na lava va nga ka coalition na Benjamin hi ku vuriwa ku i vapfumeri lava va nge hayi va lava ku hatsa veri ku ndla yini va lava ku hatsa va herisa timhaka ta swa misava va ta ya ti tshamela matilweni. Sweswo va swo tshamela matilweni swa ma-Muslims a ni tivi ku na va swi kuma ku hi sweswo vona va ku ta matilweni ta ya kuma tintombi leti to ka ti nga swi hlangana na majaha hi ta va paradise hi leswiya swi
swi va ku huwa hi vanhu va ma-Muslim vo fana na ma-Arabs na vo Iran na vo Pakistan no Bangladesh kambe eku jamuka kwalo swin'wana na swin'wana swi tiva hi Xikwembu a ku na loyi a tiva ku ri no loko yi fambile la misaveni ya kwihi a nga kona na hambi va ngo yi byela tani makreste va ku ya mapuleni ya paradise i mani va nga tshama a ta yi byela ku ri paradise yi le kwihi. Prof a hetseleni mi ri ku hava World War 3 kambe ke mi vona onge ti turning point ta va kwihi ku ta va kwihi lava nga ta cinca se swi komba ku se va de-escalata se tinyimpi ta hunguteka na yi twa i perpetual war kambe mi vona onge hi kwihi la se kumbe hi loko ku ta ku endleke yini loko munhu wo fana na Benjamin Netanyahu a ta kota ku twa ku hey wena la i hisa kona ku nge hanyeki. Swi ta heta loko vo pfula mahlo vanhu va le Israel va vona ku ri ku hlawula vanhu vo fana na vo Benjamin Netanyahu i ku hlawula swigevenga so a nga la kusuka that's why a endla tinyimpi leti hinkwato ku ri a nga ze va heta tinyimpi va n'wi yisa court hikuva u fanele ku ri a ya court a tenga a nga la ku ya court so la ku endla tinyimpi leyi manje va nga vi na nchumu lexi endlekaka until va kota ku n'wi susa xo sungula xa vumbirhi na America na yona yi fanele ku ri yi lemuka ku ri vanhu lavo vitanaka ma-liberal na ma-democrats ko fana na vo Joe Biden i swigevenga hi lava fanele ku ri va tisiwa va nyikiwa switulu swa le henhla. Donald Trump to bawa ntsena kambe Donald Trump a hi yena loyi a ta yisa ka nyimpi ya World War 3 loyi a nga ta yisa ka World War 3 hi vanhu vo fana na vo Joe Biden na vo Kamala Harris. Hayi nemetwele prof nemetwele hayi ku ta teka Donald Trump impela a ku nga ta na nyimpi matsundzuka yo tiyela North Korea ti nghenela 2 minutes a vuya ku va ku ri kahle Trump kota ku vulavula na vanhu valawo manje u ta swi kota ku vulavula na Benjamin Netanyahu kambe Joe Biden a nga swi koti wa n'wi chava and Benjamin Netanyahu a nga na mhaka na Joe Biden wa tiva ku ri a hi nchumu kambe nge ku ri Donald Trump a swi tiva ku ri no Donald Trump leswi a swi vulaka wa swi endla u ti ri wena Netanyahu nda ku pfuna nda veka embassy ya America a Jerusalem i va yi veka kambe loko a ku no a ni lavi NATO ku ri yi expanda ku ri ya endla nyimpi na Russia u vulavula ntiyiso and u ta sivela so a ta sivela kambe a ni tshembi na ku ri u ta hlula hikuva vantima va le America va brainwashile 400 years ya slavery na racism yi hundzusile vantima va America ku ri va hleketa ku fana na valungu a va ha koti ku hleketa hi xivona ntsena va ri no hi nga tsakisa njhani valungu that's why mi vona na vantima lava foreign secretary a Britain loyi Lamilo hi muntima kambe u vulavula ngaku hi mulungu. Prof diketsiri nkarhi wa n'wina hlayisekani ku tiya ku engena inkomu Professor Themba Sono lava hi bula na vona mingiseri wa Munghana Lona FM ni ya ka president wa ANC Veterans League khale ka murhangeri kwala ka nhlangano wa xo Afrika-Dzonga na vona hi la ku bula na vona nkulukumba Snoeki Zikalala dokodela Snoeki Zikalala bula na vona la hi kha hi languta ka timhaka ta leswi swi humelelaka ka holobye wa timhaka ta vululami hi ndlela yo yoleyo ku yisa amahlweni le ka timhaka ta holobye Simelane lava va nga va timhaka ta nhluvukiso kumbe vululami na nhluvukiso wa ikhonomi wa vumbiwa hi lava ku ta twa ku va ri yini ku xiyimo xi titani kambe hi bula na vona andaku ka loko hi hunde hi la hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
hi sweswo mingiseri wa munghana Lona FM a komba ndlela ntirhela ka lava va langutanaka na timhaka ta ANC Veterans League lava ku bula na Dr. Zikalala. Hi bula na vona laha ka hi languteka timhaka ta holobye wa timhaka ta vululami lava va ngeri a swi ta va swi ri kahle ku va yimela tlhelo loko ka ha ri na papa leri ri tikomba ku ri ku va landzeleleni hi ndlela yoyoleyo. Yimani bula na vona mingisero me kambe ni ta bula na vona andaku a ni ku ni ta bula na vona andaka leswi kambe yimani ni ta bula na vona andaka loko ni hundzela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero munghana Lona FM mane ya ka Dr. Zikalala. Dr. Zikalala, good afternoon and welcome to munghana Lona FM. Yeah, good afternoon to you and good afternoon to your listeners. I understand as Veterans League you have a position with regard to the issue surrounding the Minister of Justice and Constitutional Development. What is your position as the Veterans League? No, it's not only about her alone. We are saying that all those are implicated in state capture and those currently state capture and DBS and whose names some of them appeared in front of the Zonda Commission and they openly said that this is what happened. And now such people are not credible people in society. And in Parliament, you need people with impeccable credentials so that these are the people who are making laws that govern our country. And so we are saying that if these people are being implicated and they've not cleared their names, they must not be public representatives. And also they must step aside and so as to ensure that the due process starts and of course they're taken to normal processes of disciplinary hearing by the ANC and the Integrity Commission. And so what we are saying is veterans, unfortunately, the constitution of the ANC says that a person can only step aside if he's criminally charged. And now, I'm not criticizing, we're not criticizing Patoe, but we are saying that her system is working very, very slow. And it frustrates even those who are being accused because they also want to see themselves being cleared in the court of law. They also want to clear their names. And so the sooner the NPA gets its order and its house in order and prosecute those who are implicated in state capture, and as soon as those, of course, who are implicated in state capture, they themselves step down and wait until they've been cleared. But though our ANC constitution does not allow that, but of course we as veterans who are proposing that will only happen in 2026 when we change the constitution. But why would the ANC be there? Because the people are losing confidence in the ANC, saying that ANC is not fighting against corruption. ANC is allowing members of people who are implicated in corruption to continue having senior position in government. But at the same time, they are saying that the ANC constitution does not allow us to step down. And so we are saying, where is their conscience? The conscience, because they can't stand in public and say, we are doing this for you, and yet they are implicated in state capture, they're implicated in VBS. VBS robbed millions of poor people, grannies who were earning a living out of selling tomatoes, out of selling bananas, and they were robbed by VBS. And they use that money. And so we are saying action must be taken against such individuals. Surely this is not for the first time that the Veterans League is raising this issue. What has it triggered? What has triggered it now, Dr. Zikalala, if I may ask? Well, what is triggered now also is that you saw that when we went to the elections, we only got 40%, and we're looking for 51% to 52%. Now, people are not happy with service delivery, number one, which is our fault. And then at the same time, they are not happy that they're not dealing with state capture and those who are implicated in VBS. And so we are saying that the very same people who made us not to deliver on service delivery, they must be held accountable. They are saying even those who are involved in state capture and also in VBS must be held accountable so that society knows that we are serious about dealing with such issues that impact negatively in society. And now that the minister is implicated, the minister who presides over the NPA, and this issue that we're talking about of state capture has long been aired in public, does it mean that you are, as veterans, you might be afraid to say now that the issue of VBS is revolving around the minister, that as well might exacerbate the situation of NPA dragging their feet on cases like this? No, we are saying that NPA is an independent
institution. The minister cannot do anything in order to influence NPA not to do its work. We are not afraid of that. We are just saying, for the sake of the country, for the sake of the African National Congress, people are implicated in VBS and are in senior positions. Let them step down now. And of course, if they get cleared, they will come back. What is important, they are there because of the African National Congress. Now, if the African National Congress keep on losing elections because such individuals are there, it's not good for us. It's not good for the public, because the African National Congress is the only organization that can ensure that there is transformation in the country, that can ensure that jobs are being created in the country, that can make sure that the security for all our people, black, white, colored, and so-called colored Indians. And so we are saying that the aim is brought down. I'm sorry, I was losing you at the end there. But then, Dr. Zikalala, if you are still hearing me, the issue now... Yeah. Okay. Now that you have the proposal and you know that maybe your policy conference might happen in 2026, what is going to happen in between? Where are you taking this proposal to now? No. There is going to be National General Council next year. That proposal will be taken to the NGC. The NGC will have to deliberate on that and determine on that. But at the same time, the only thing we are saying, we're living in a mature democracy. These individuals who are implicated, they must have a conscience. It's all that we are saying. Because if the ANC dies, and everything dies in this country. There's no organization that has the will of transforming society and bring about radical economic transformation in the country than the African National Congress. We are saying, let's look after this organization properly. Let's make sure that we fix what is broken in the organization. Let's make sure that this organization is led by people who have impeccable credentials, so that when they stand there in Parliament, people will say, we have faith in those people who are making laws for us, who are transforming the old apartheid laws and making sure that we become an economy that is thriving, economy that is creating jobs, and of course the country that is bringing about peace and security to our people. Those are individuals who have impeccable credentials. That's what we want to have. As we conclude, Dr. Zikalala, aren't you afraid that maybe a lot of people might be alienated in the ANC, thereby exacerbating the issue of factionalism in the organization? No, it's not factionalism. If people have been involved in stealing, where's factionalism there? People have been involved in that. And so there was factionalism there. And if you have found that you've taken VBS money, and it's known that you've taken VBS money, where's factionalism? If you have appeared in front of Judge Zondo, and you yourself admitted that you took millions of rands out of state and gave it to the Guptas, where's factionalism there? There's no factionalism there. I'm saying this, Doctor, because from time to time when politicians are caught with their hands in the cookie jar, they will say, no, this is political ploy. They are fighting. Now they want to remove me here because... Yeah, but no, there's nothing like that. The society has seen that you were working for the municipality, you took the money, you put it in your DBS money, you put it in another account. What's factionalism there? People know that you're working for the state, you took out lots of money from the state, you gave it to the Guptas. Where's factionalism there? There's no factionalism there. And so we are saying that they must not play with South African society. Dr. Zikalala, I can still thank you very much for your time. We really appreciate it. Okay, thank you. Income. It's also means I'm going to FM. Bablata. Laba ba mabulandlela babandla ra African National Congress. Very aiko. Yunkwenu nguna mga kombeteriwa ka state capture. Mina awu. Swisunguli swivange yini kamalolo umntwana titimba anla ku butsa swo swisungurise yini swivanga yini swivange swivanga ku swilo swi le ku hlwelini ni ku swi nga va swi khumba hi mhaka ya ku sweswiwani holobye lava va NPA yi wela ka vona na vo se va le ku kombeteriweni hi tintiho ke va ku hayi ha swona NPA ya swi kota ku tiyimela hi yoxe NPA ya swi kota ku tiyimela hi yoxe kambe vanhu lava va nga kumeka ka va tlhela va swi vula kahle va ri ka state capture va tlhela va ku na le ka timhaka ta VBS va fanele va nyiza hikuva va ha koti na ku vulavula a vanhwini hikuva ana vhele loko vulavula loko ringeta ku hlamula mukama yin'wana u hetelela u ti kumeke yi cala goji
swi vurile good enough Mashiva loko vulavula ri ndzeni ka goji loko cela ri ndzeni ka goji wo nyanya ku ti celela se n'wemiri yini n'we swirho swa bandla ra African National Congress hi lexi xiyimo va ka hina va vula tani veri a va yimeli tlhelo se ni nge loko ni hetisela ni ri sweswo a swi nga vi swi tlhelela kwalaya ka ku se mi nyanyisa xiyimo xa ti-factions ke ka nisanani ka vanhu va ku oyi loko munhu a kumeka a teke mali ka masipala a yisa ka VBS ti-faction ti le ku hikwalano hi leswi va vulaka so kule ku tikeni kule ku tikeni kambe hi leswi tipolitiki ti fambisisaka xiswona hi leswi un'wana kha ni byela ku van'wani va vilela na loku sweswi swilo swo ka sweswi hi nga tshama kwala swilo swi ka hi tlhelo mina ni ta swi nyika hi tlhelo ra mafurha loko mafurha ya kha ya chika ya kutani van'wani va vilela vanhu va makwanga va vilela sweswi va vilela un'wana ni rhumela swithombe laha aku khalanga na mitwa mile ni wisise okay na cancer i ri na mitwa khalanga ni kumile ku vulavuleni kambe yimani mi byela a Giyani va le ku sunguleni ka ku ndla mapatu a ti-F patu leriwani hi leri ri nga tshama matsundzuka ri nga tshama ri ndliwa malembe ndzhaku ku ri famba mathekisi ivi siku ri pfuriwaku ri vheri namuka loko ri karhi siku leri va nga ri pfuli ri sungula ku va na ti-pothole patu leri malembe ndzhaku a ni tivi malembe wahi sweswi ri le ku ndliweni hi vuntshwa kumbexani va Giyani na n'we mi hi byela ku ma ta tiya na sweswiwa loko hi mafananisa na lembe leriya mi nga ndla ri navuka ve ri munhu loyi a nga ndla wona i hetelela xana xihampfu a ni tivi ku xave mali ya swona kumbe njhani mara hi sweswo ma va mhaka kona kambe a khensa swinene loko mi kha mi tirha mi korhokela vaaki un'wana ni tshama ni rhumela hungu ku hi mpfhuka ku fika va lava nga koho sweswi va nge le ku fambiseni masipala swa tikomba ku yiwa kwihi yena ni nga tiyisisa loko languta ti-A wa swi vona ku se ku halava xirhomberhombeni wa ti vona ku cincini se xivutiso ku ta va ku na sweswi va nge le ku ndeni hala ti-F swi ta tiya na hi ndlela yeleyo noko lowu humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlanganeni nakambe na nongonoko lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela noko dzumba na mina wa landela andaka mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa Bongi N'wamn'wanati Maluleke hi ya hi ndlela leyi ka Bongi.